dunia ini. Kami dibayar kan juga jangan mikro dapat radicik lah ketir yang ini. Hagani kapor na ship hagani ka kabu balapli hagani ka football tournament hagani kapor ka pamanta. Polish pun. Betul kemudian. Nakalian yung jugas balik sa padang pada kompleksi yang berang legit. Lekong isang nakatangis United mari kita berdiri nasional laju. Justai dalam pertandingan. Nagis. Nagis. Aubrak. 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 Ya tang. Laju. Aubrak. Laju. Aubrak. Laju. Aubrak. Bilang ini dia berpejang ni kecil lekai. Bilang ini dia berpejang ni kecil lekai. Ab cairan ni hela saya kuat. Tegi pajba ya ab cairan ya ta jaga lekai. Kecil lekai. Kaja lekai kata pedang keselong lajong arka Northeast United. Te Fiji Barden wala di aku Blaite. Upamnya ke jersey number 1. Ganumbal kan bawe. Pada itu kat goalkeeper. Ida itu Manjit Singh. Upamnya ke Bon lagi player jong kana ka jong kana ka Northeast United kita gimen ha Assam bat ha ambi sorang layak layak. Upamnya ke jersey number 9. Jadi kan teh nong chat kan teh man babru man chat kelari jeng lang kesenran lang atau madan da upra perta halajam ini ki pajba Malaysia lebor ta ke penpau bagi per upra ngathare jam marchitang tharagi ini ki nong kersan kini ki pajba Malaysia lebor kian jong per upra nomor tau barben wan kata sungoi wan play ta jong lebor ki am korwat ni la senyora la jong iskur jong pertai pajba upra jong per jong jong per ju upra ong kapten juga ni tim udah Henry dan Longneng bagu coach juga ni tim kacelong lajong kada kaman sau Northeast United kada kaman le te kata kin sedang no ena jeng lekai kin saji hadin bala dala dep ena jeng lekai kata pentip sa ansa itu dia menla kasau ni gali naga jeng lekai kada jeng lekai bubas bu itanar tha kidagi nasional ane kita gi tim jangka nasional tim jangka inde pet kecing smart Tipe saji kinsakan dalakut dan jong elekai biar menlah kalau jong mereka Northeast ya iyo pikir chance komen sak like kublai sibun kan saya tu ndala dap kena jong elekai